mali siya katuka interviews Oh, nga mali siya tayo niya, mali interview. Oh, pinta yan, yali lang, no? Oh, ay na, ay call mo. Okay. Kong, kenapa kerja betul? Siapa kerja tak? Boleh sipun mah Kong? Kong, pidon alam saya Kong masuk seliang pelatih. Sorry Pak, Hamdon. Kong, saya gawe ke sungkai pan jirat lebih. Sebahasa dalam mobile lebih, menengah aku penjat ke mobile dalam kamu call kerja entah sikol. Long Kong? Hah? Kung na minod ang panara mobile jangan. Natip itu jangan. Kuan bakun jangan. Get lost. Tip ini beliau penuh berwan leeng aku ni. Imat udah PM mo, cleaner jauh ni ke office imat. Mana bakal teng Jessica? Yes. Aleh, ada yang kepala juga. Aleh rumah. Cik. Megang lagi saya punya ngarep itu tengah turun walaupun Tuhan tuhnya pelarang tak ini orang lembek kau yang ngalih itu me buat karinga itu kayak tuh susi bukan trek oh deh bukan trek udah lah tres tahun udah meneng kamu trek ini aja jangan hebat siapa na? Nelanak. Pak, kita guna perlang jangan. Siapa kira dalam sial bahama? Mak con mau đi trồng mà.
Yes. Hadien. Oh, okay, Jessica. Welcome. Jessica, kita appointment bagi Sam tak sini, eh? Oh, udah personal interview tadi. Okay. Toh, ya, boleh kita bagi Sam. Pertama. Boleh. Sir, Jessica. Yes, Jessica, come in. Ya, Ale, Syam. Dia pizza. Lu sini bayar kenduk dengan reception. Mama sangat tip berpidai mapi. It's okay, Jessica. No problem. Kita saja berbuat. Saja berbuat. Beli kursin kita pergi ke bagi inabar. Ada tip pada ke bagi jingsisha. Sungguh jingsisha ketungga jingtu jong tiki staff jonga. Da kila lek bah kila long well qualified. Nam ta kena position jong phi pinyo ne kam. Rei niang ne jip ibigro om tang na jing start. Ada yang boleh dale dari jiru ada jinglong terkata jupe. Semua orang pi Jessica, I'm so sorry. Nego office jungi kamna on chime pi. Se wanam suram pi sawan biang ha nek sinan man. Ndak lalang de iwi brio ndak kamlong ke jinglong ke babah. Wanam sungi bless pun long qualified bah, long bah de persang nang smart of it ke jinglong babah. Bless pun mah. Tak problem sangat ni shikmat em na dekat jidem. Abang amde benyo ben kiprio kibarit beria. Problem sangat.